Pozdrav ljudi, pozdrav svima gameri. Oće neko tu ili tu, nubovi smo, malo prvi smo, klepat ćemo vas. U ovom videu ću vam pričati o 5 stvari koje želimo nazvati u 5 stvari koje želimo nazvati u Fortniteu ili malo, alo. Broj 5, želimo skinove s velikim sisicama. Broj 4, želimo više furry skinova, nema dovoljno furry skinova. Broj 3, želimo nazvat tilte da mogu klepat plebove, ali malo plebare, valite me. Želimo da se Ninja vrati na Twitch. I kao zadnje želimo da Gala Sandala napravi review svih svojih sandala i da ocjeni izgled Isovih sandala od 1 do 10 bez loših komentara. Lamao, alo, Missouri Dermix. Hvala svima na gledanju, Lamao.